Ken ka, Manong Roger. Ken ka, Manong Roger. Ken ka, Manong Roger. Naimbag ng orasyo amin, papagayam. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pan nakawarwar tinasiglot a parikot. Ni pagayam tayo as Cheryl ti Ilocos Norte. Kastoy man tiraman kan sagunay ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Anyan aragpintas ti pan nakaipasngay da ti programa apagtaklinan dagiti addaan tinasiglot a parikot akas kanyak. Palubusan nakman nga umay mangwarwar da ti aparikot ko. Sapala kuma, da iti pan nakaiwagayway na iti tangatang. Makaibati akmet iti uray sang kabasit nga adal ken ulidan. Kang runan ti amin, umayak agkamang apamalakadan. Sapala kuma, tamay kan iti solusyon na ito'y aparikot ko, babaen kadagiti nabalitukan apam magbagayo. Irugik man nga rod ti amin, Manong Roger. Asino nga tamanan day dyan nakakotsi adimtang? Magyanan na, adamot lang yung tururayag. Asino anak? Pinakakotsi adimtang nanang. Asino ka di ti dimtang? Lasino nyo ano, asino di dimsaag? Dimot gayam Don Damaso. Unanang, isutur urayag, takunanang umay nakpasyaran. Di ka kadi mabain ka dagiti tattao, aglalo ka dagiti karuba. Amuti amin nga daan ka iti kayan-ayat, ngam kayat mo pa'y laeng ti papasyar iti sabali. Nanang, baknang day alakay, idinto takapada tayo lang iti estado ti biyag ni Randy a boyfriend ko. Wunda, ngamdalpasen titulagan ti kasaryo iti boyfriend mo. Iyor uray laengen ti sasangpet na ngagapo di Saudi. Katapaman na makasangpet agkasar kayod. Nagbaliwan ti pangedeng ko nanang. Anya? Pugtuang noan na tinahon ti kahita asag ko ken ka, Cheryl. Diamante asingsing. Saan? Aritos. Kaskas di asaan. Anya nga rod. Di na kuman paggagaran Don Damaso. Atay takamanan. Ilawagan nakmanan iti don. Manong ko namlatan. Kasla mabainak ngamin ang mga awag kan ka iti manong. Tagdindinamag ti kinabak na mo ang negosyante. Saan ka nagbabain? Kayat ko ti manong nga awag mo kanyak nga iti don. Sige man laengan. Manong? Kastaman ti kurakin ka. Oh, atoy. Awadam ti sabali manan arigalok ken ka. Agyaman na, manong. Ngam, aguray ka. Anya ngamin tilinaon day to'y basit akahita. Lukataba, tapno maamuam nun niya't linaon na. Kunam asaan asingsing ken aritos tinagyan iti day to'y akahita. Anya nga ron ngay? Necklace! Nagpintasan ang necklace! Magustuhan ka ni matlag, Cheryl. Uwan manong magusto ko unay. Agyaman na. Oh, Makunak ita na talaga ngay ayaten na kunay. inarakop na. Itilaksin adi mo pa'y inaklon ti ayat ko. Ha? Ay, uwan gayam anya. Pues, ibagakin ka itan. Amanipod itang aldaw. Kukwamon to'y pusok. Ha? Magpasok. Ala, saan ka nga griyaw? Tama nga no, umasidod ni nanang, kat agungat. Kaya't amaamuan na, nga inaklon ko adagos ti ayat mo. Ang asim Randy Barok, numabalin kat isap-sapam ti agawid dito'y Pilipinas, ngam tinaikadeng ayaawid mo. Tapay na. Ano ti rason na kayat yung isap-sapak ti agawid, yung tinaikad nga awid ko?
Saan ko kumang ibaga na itikan ka? Nga mapilitan akong amang ibaga barok. Tapno amom ti gumanat nga gawid. Ano ba ito na? Ni Cheryl. Kaya't naka nga isukat iti may sabak ng alakay a negosyante. Anya? Saan? Di tati makagapo nga apuraan kan nga gawid dito'y Pilipinas barok. Tadyak kaya't amarak-rak titulagan tayo kadagiti dadakkel mo. Sige na. Isap-sapat nga rog ti agawid. Diyak kaya't mapukaw ko ti anak yo. Nanang, aping imbagayo kinirandi nga dagar-aram kanya kabak ng alakay a negosyante. Gapo tadyak kaya't amarak-rak tinalpasin na nagtutulagan tayo, Cheryl. Unay kay mo tinanang. Ang sabagay, oray isapsapa ni Randy ti sumangpet ngam itinay kedeng ko mga awid na, awanan ti mabalin na. Anya ti kayat mo sa uwan balasan ko. Diyak kayat kumang ibaga, ngam mapilitan akong amang ibaga kada kayo nanang. Ti anya, inaklon kun ti ayat ni Don Damaso. Anya? Ay, saan? Napimpintas to ti masakbayak iti dayja alakay, no iso ti pakiasawaak, ngam ni Randy amay salaang nga OFW nanang. Di ka di mabain anang isukat kin ni Randy, idinto tanalpasan ti tulagan ti kasaryo. Nanang, ado dagiti aga-asawa, kan adon ti anak na amang isukat iti asawa na. Anyan tulakit din kanyak kaayan ayat ko paylaang ti isukat ko. Siya kung tagpakpakaasikan ka Don Damaso, adaywam kumanti anak ko, lipatamon. Anya? Adaywak? Lipatak? Itapay tanasumbatan na kung ni Cheryl. No way, Nana Cedes. Adun tinagastos ko ita anak yo. Saan ka akayat apare ti anak ko? Oray di nakayat. Saan mo't asikat asawa? Di ka di mabain Don Damaso. Adan nakitulagan ti anak ko apakiasawaan na. Una na kanyak nga isina ng ti boyfriend na kat siya kung ti pakiasawaan na. Aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno mapagsina kayo iti anak ko. Saan na kami na mapagsina ka ni Cheryl? Amuna anaranyag to ti masakbayan na ti sidong ko no siyak ti pakiasawaan na. Hello, Randy Barok. Nakaawag ka man. Diyak ngamin maawagan ni Cheryl nga anak yun na. Isa na kayong tinawaga. Anya ka dito ibagam. Kaya't kung ipakaam mo, anak kasagana akong nga agawid dito Pilipinas. Intong sumaruno abigat, ada akong dito Pilipinas. Kasta ka di Barok. Apay adi mo sungsung-batan ti awag ka ni Randy. Anya paylat makagapo, asong batak dagiti awag na kanyak nanang. Sumangputen ti kayan ayat mo. Kat inton sumaruno abigat adan. Anya? Isot imbaga na kanya kita imbawag. Kan iso kumati kayat nang ibagakan ka. Ngam di mo matsungsung batan no kasi jay nga awagan na ka. Naskan amamon ni Damaso sumangputen ni Randy. Anya? Sumangputen ti boyfriend mo? Iso ti ko na ni nanang sweetheart. Diyak kaya't nga agawon na kakanyak. Isasakbay sa mangpet. Yawid ka ni Jabalay. Anya? Itaray kan. Umay kan agnaed iti mansyon ko. Sige, Damaso. Sumurutak nga rod ka. Malaman nga maging gaita. Di ba isimang puti anak ko? Kunana nga dala ang mapanaibaga kini Marisa agayim na. Di nansamot mapanunutan ti agawid. Bareng ni isulitan umawag. Hello? Marisa balasan ko, si Kamot Gayam. Ni Cheryl agayim mo. Anda ka di pailaang di tabalayaw. Anyati ko na. Saan nga may di tabalayo ni Cheryl? Kano ko na nga may dita? No saan nga may dita? Sa dino nga road tinapanan ti anak ko. Damaso,
Kunak man, di mansyon mo, ti pangidiretso ang kanyak. Apay adito'y mat hotel ti mayanta. Dito'y tapay lang agyan. Iti uray, dua alawas lang. Ipapastan tiyang honeymoon. Anya? Umun-una ti honeymoon ngam ti kasar? Iso ti uso itan. Oh, Cheryl, ay ayaten ka Ay, unay. saan? Ah, Di nakagkan kan arakupan. saan kan ngagkid-kid? Kukwakan, tas simurot kan kanya. Ngam, saan tapay ang nagkasar? Sakat, itagkon ti amin ko ken ka? Awan pagdanagam. Asikasuwen tanton adagos ti panagkasarta. Intun makaawid tayo ti mansyon ko. Diyos ko, adan sa matindakas anapasama kiti anak ko. Tako na ni Marisa adimot napnapan iti balay da. Nga oray iso timbaga na apapanan na. Anya ti aramideg. Sa dino ti pangsapula kiti anak ko. No saan ko ang mapasangpat. Inak ka nagiti amok agagayim na. Tabarang numay sa kadakwada ti simbang bayan ti anak ko. Oh, apay ngagsangit kamutan Cheryl biyag ko. Gaputawanan ti dayaw ngikikutak. Inaramid mo ti kay kayat mo, itilaksid ti Santa pa apa nagkasar. Ang babawi ka kani? Ingkasar na kumangin mo na, sa mo ginunun ti amin ko. Iso lang nga iso. Ikasara ka man? Kunak idi, ano makiasawa ak, kat berhenak adumatag iti altar. Ngam inaramid mo matan ti saan kumapay arumbang. Isundat yung mo awag. Hello anak, sa dino tayan mo. Apay adi ka matlangan sumangpot. Sana kung agawid di tabalay nanang. Anya ti kayat mo asaun anak. Nakitaraya kon kinidamaso. Anya, apay nakitaray ka, idinto ta sumangputan ni Randy. Kunakmat, nagbabawi akon ang makiasawa kin ko nanang. Daytak makagapo anak kitaraya kon kinidamaso. Talaga anatangkad ti ulom. Kat sapay la kumata di munto pagbabawyan dagitoy apangedeng mo. Nakasangputan ni Randy manipod iti balasiw tao. Anyan tungata ti ibagak. No umay dito'y balay kat birukan na ti anak ko. Ada tuk-tuk-tuk. Inakitaan. Kumusta kayo, Nana Sedes? Randy, barok. Wala na, siyak. Dinagdagos kong timay dito bala nyo. Na mailiwak unahan ka ni Cheryl nga anak yo. Ha? Apay ngagsangit kayo matan, Nana. Ni Cheryl, sa dino tayo na. Isot pagsangitak barok. Tamabain unay kan ka. Gapoy tinaramid ti anak ko. Ha? Apay, anya ka diti naramid na, Nana. Nakitarayan kinila kay Damaso. Anya? Sana? Apay ngin palubos yun, Nana. Ammo yung ay sutirason no apay anagawidak dito Pilipinas. Tapno ikalay sa akong ti anak yo. Ado apam magbagakan ko ana. Ngam awan impangag na. Ngam nalpasan ti tulagan, Nana. Inlepas ko lang ti kontrata kiti pagtrabahoak. Ngam apay akas ti nagbanagan ti amin. Pasensya kan barok. Nasisirap iti kinabak ng ni Damaso. Ti kayan ayat mo. Inkalang nak ti anak yo, Nana. Inkalang nak. Wow! Talaga amansyon ti balay mo, Damaso. Namaguri ka. Apay nga awan kamot dito'y ladawan, ti nga pamilya. Ay kuya, layran na kami nga daak iti adayo alugar ini. Isu nga awanak iti dahi ta aladawan nakasamit iti didi. Kasta ka di?
Talugayam dagiti kakabsat mo. Kan kasla misti saday di mamang mo. Nagpintas iti dayto aladawan na o. Kan oray day di papang mo. Nagwapo. Talaga napintas day di mamang, kan gwapo mo day di papang. Ngam apay adida ka kaing ingas. Sa bali tilangam numayari kadagiti kakabsat mo. Kan awam mo timmalam itilanga kadagiti dadakkel mo. Saan man natin manablabin mo? Numatmatan ka, sa kumatmatan dagiti adday tiladawan, kasla saan da ka akapamilya? Talaga ang maburburtya anak itiladawan ti nga pamilya anak kasabit iti diding. Pulos nga awan ti kaing ingas ni Damaso kadakwada. Napupudaw da amin, kan nagtitirad ti agungda. Idinto ta ni Damaso ket lugpap, kan nangisit a barbasan. Talaga kasla saan da kabsat ni Damaso, nukit kitaak dagiti adday tiladawan. Ha? Asino nga tamot day ti ngumawawag? Sungbata. Hello? Asino ti sapsapulin nyo, apo? Uwan, siyak ni Cheryl. Ti agbalin nga asawan to ni Don Damaso, nga akin mansyon iti daytoy balay nga ayan ko ita. Anya? Saan na ang mansyon? Saan abak nang ni Damaso? Anya? Caretaker laeng iti daytoy ang mansyon? Da kayo ti hustong aking balay? Awanan kay tibain, manangalilong. Tinumpamatag sumba ang iraping-pingkon. Wala tinakabasulakan ka, sweetheart. Sweetheart, tarupam. Amukon ti kinamanangalilaw mo. Amukon ngagpampamarang kala nga baknang. Nakunakan kay tinayta. Imawag ni Ma'am Roselda. Amay sa kadagiti adday tiladawan. Iso tinang ibaga a caretaker da kalang iti dayto a mansyon. Inalilaw nak. Inalilaw nak. Makawalan na iti panagpamarang ko abak nang. Ay ayatan kaunay, Cheryl. Isaan, naramin ko ti naging babaknang. Amom ka di. Ana palalot pungtot ita dagiti agkakabsat nga akin mansyon iti dayto ayanta. Gapoy ti panakaduktal dangin sangpetnak dito mansyon da. Anya? Kanamom ka di. Apagtaltalawon da kun iti dayto abalay. Oo, pues. Di agtalaw tadwa. Intaag na di lugar mi. Diyak kayat. Kan kagura ka unay iti panangalilaw mo kanyak. Iso ang makisina akon kanta. Agsinatan. Imbaglaang ang tanda ni Marisa agayim ko asimang bayak. Mabainak nga gawid iti balay. Gapoy ti pa nakaalilaw ko kinila kay Damaso. Kat mabainak unay kinirandi, akaayan-ayat ko. Dati malikudat. Gapoy ti pa nagpamarang nila kay Damaso a milyonaryo. Abay akas to'y batan ti marikrik na maululawak kan makaduldulukak. Nagdadagsanak ka din. Nagbunga ka di. Ti pilit apa ng gunod nila kay Damaso iti amin ko. Diyos ko. Sa bali manan a problema no masikugak. Anya ti aramid. Manong Roger, pudno ti atap ko nga adan maininaw abiyag iti saklolok. Ta kinumpirmaran da iti doktor, iti ipapan ko panagpa-check up. Saan nga amo ninanang ko ti sitwasyon ko ita. Kan di na amo nga insina ko nila kay Damaso. Kan di na amo, anag pamarangla nga baknang idi tilakay anak itarayak. Dagitoy nagiti parikot ko, ket dawatek man ti pamalakad yo. No anya ti rumbay nga ramida kita.
Taaging ga ita, saan nga ammo ni nanang ko nga adak ita dito'y balay ni Marisa agayam ko. To'y pabalakadan, Cheryl. Cheryl, pagayam ko, gapoy ti ambisyon mo abumaknang, nakulaapan ti panunot mo. Nga isumat ti mitsa ti panakaalilaw mo, ta ginundawayan nila kay Damaso ti kinaambisyosam abumaknang. Pagayam, saan nga iti agnanayon, kat mailimad mo ti agdama a sitwasyon mo. Iso ana saysayaat, no agawid ka iti balayo, kat agpakawan ka kaninanang mo. Ibagam, ti panakaalilaw mo kanila kay Damaso. Agpakawan ka, ken kastamat nga agpakawan ka kani Randy asigud a kaayan-ayat mo. No pudno nga ay ayatan na ka, ore nagbidot ka, patsek, pamaawat na ka. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan ni Cheryl, dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Inyornos para iti script ni Nestor Marcos, iti direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti George Drama Tips TV YouTube channel. Naimbag nga orasyo amin, agyaman kami iti inikay panang tarabay.